ne kwa left ndo komya gutorithia ngari ri ndona ngari ya approach ngahana kani rumurachirire atia wa mwicho muraiguithanirie atia nao turaiguithanirie atiriri ni tukumahe mutaratara mwega okoro cia moja ni uramerire indo tigetie ko golden blood prop indo cio ko indo ata di mutata wa iso de tatu ya kahora mutata arajiraga hemaitwaria egutwo na nä gå kå horo wa cå wa kahiro harä a kawaida ya mwanya må no tå tanarä tia harä rä å nyuge wega tondå gathimå gakwa nä karagå maĩ cå wa kahiro na cå angä na maitå arä angä tå mete maitå na maitå arä a må ciinä rä na Golden Land and Properties Limited nä we 0718004455 rĩu nĩ tũthiĩ mũndũ-inĩ ciĩko Kamau wa Kang'ethe Kamau wa Kang'ethe Kamau Kamau wa Kang'ethe ndinoka tu kumhangano cia kureta asa ndifagite na menyete kireithia yes ukaingira barabara ya Keno Marwa Nduo Marwa
wahana hetagwo kama no haure ogiete tondu naria muthiro tiga ko rugo na pere muthiro habahuke bade won ndugeci mwana wa mwe maro kama haria uhetuke rugo makutanori umenye riu no barabara-inĩ no no marugari tuka wari garugari o hau mwena waku wa muthori no harigira makutano success grad teknolojia nä yokire gå teithia atä ndä rawona studio ngona må ndå å rä haha må tikå na rä na kå hoya hoywo ndenda bata by 100 okay itano harigana tukamua kanete na guogora ri karibu na kule haure aria makite haure weigwire be no rikwa kede tondu nitukwenda gutuga aigithia thini wa mega side visit etwa kutukithia mundu uyu mwete wa side kaundu no andu agiteng'era maundu macio mothe kamwakane tumwire atiri ona thaa ici mwathi bathi citå mehandite cemba nigetha makorwo magikumuka guthio muthi thaa ici ndio guthio muthi wa rucio nikamwakane kuma barabara ona twakiona ni mita magana mugwanja maramini ukithina ngari ni mita magana mugwanja ngekira mugwanja ugakorwo wi gwaku mita magana mugwanja ina barabara ino ya kugira ihana tekanetaria tia kwenda muroreri athie tu umuthi athie tu muthenya wa rucio na uyu kuna muthenya wa Saturday athie tu na no we na 00455 ni kwenda guthie no ke mira maku nyone kurihi wa kahora kahora kumurete atia kama waka ngethe acio na tondu umenye andu matiganainie miono andu matiganainie mambo ona ciara cia moko tiganaine no uhe giki kuhe hari no ure no uguo kio biro uguo no kio no ro tiganaine na ciaguo kwa mundu umwe tiganaine iguo ngai atombire riu ni hari riri utangiona magana moja mutete ci hamwe angona hakahora kahora uyu agienda kubateithia na ndena ciringi magana mugwanja kashi tukubate tukuide Amerika mirongo itano nikunda utaria mundu kuona mundu athie nigetha kamwa kengethe mundu athie kuona niki mundu athie service niki nigetha a verify magana mugwanja kabne golden tu twekira biashara acio twekira kana ndio kama wakang'ethe one mugundo ucio utari tuyite horo kuria tureketie ukite uka aya somo aka 50 by 100 750,000 makutano success gardens na gutekira utari mai ma shukuru ya maundu mothe ma itora riu
modo ukigira Golden Dream Land and Properties Limited, Success Gardens, Phase 3, Macno. Golden Dream Land and Properties Limited. Golden Land and Properties Limited. Golden Dream Land and Properties Limited. Golden Land and Properties Limited. Bibi house group ya tatu. Nina bayo ni 0718-4455. Title deed is DNA. Kumamba kuna mutimas. Tokena thika. He hando hiokera na hau. Toginya. Gothia tia masinga. Owe katerere. Ona areme koda makutano. Atunakole mwana wa gari sisi. Ile mayo kwa thika. Rona kuzi. He itawe ate iguru. Kumire ate iguru. Kana desio kwe gorifa niko guthi kumira ndio wa mundu kigwatire kamwe guthi kindu kiega tate gwe okuhoka niko mundu ya tene igana maguta ma 50 agakora mundu maguta mwena mundu besha nini non mundu iyo gikigere ma to besha nini